i se zo te chanela ka lo lom le vek chuwa tun tuma chuan Donald Trump an remna akal puina chungchang hi kan han thlur bing dona Donald Trump hian remna siam tu angin na in pho chua ka hi ama chanchina a chuan ber po ni in alangani khovelin ama hreng se adu na chu remna siam tu ani na hi ni in alanga hi a soingun viau mai mania India le Pakistan nili chung in do ti to po kha Trump chunama malak na ni in asoyani kha Pakistan po khan Donald Trump malak na ni ti khan an han tlon pha viawa mara chu India chon kha angai dana ni lo bur thongani tun ma tangin India ram chung India ram boina chu India na chingfelang ram dang in rol chi ani lo ram dang an in rol tir ngai lova pune ru te hun lai tang to in India ram thil chu India ina singfel turani ram dang an in rol turani lo ti kha India thupui a nget taka an von kha ni chuti lain traman India Pakistan buena kha ama chin fel anga asoi kha India opposition party te chuan na takin role lai party BJP benanan man pha hialani kha US ne hian engthutlung nge arukin an lo thlun ti te hatiang khanan beina saviawani Russia Ukraine in dona darkar somni pali chungin ka ti top thei ti tu Trump hi chuanin he Russia Ukraine in dona hi ala ti top lo chuania chuti lai chuan tun na ya Malaysia le Thailand buena chingfela hatiang khan chinfel hi chuan ei nual towa hemi chungchang hi tun truma hian kan han thlur bing deuh dawn ani Thailand le Cambodia buena kha Donald Trump malak na chinfel ania amaro chu traman remna asiam hi anhuwa ti chiadani le fo mai continent khomol pui pathuma in dona in ngir ngona chuak pariat traman abiak fel le ati to panga soi chu tuna hian buena nei le neu an ni hloma chung jinga chuan Thailand le Cambodia te po an telani kha Kuala Lumpur remna thuthlung zia ni atanga thlani po tling lova President Donald Trump na signature diplomatic achievement anga asoi chu Thailand Cambodia in kar buena kha chuak tharle ani kha akha Traman an buena ka ti top tia apuan nuwa boruak thar nei le khan ni Thailand le Cambodia in kara in dona thar om le kha December ni riat khan Royal Thai Air Force RTAF F-16 fighter jet te chuan Cambodia mun thren khat thlona mangin an suar tluan le an beile ani hei hiram ru chungchanga buena a chhuwa thar le wang nia soyania July sang le somni panga aram ria buena lian tak mai in dona ang hiala buena lian thleng a thlen nuwa tuna thil thleng thar le ber chu December ni riata thil thleng kha ani le ta ni Thailand sipai thu puang tu Colonel Win Thai Suvari chuan Cambodia sipai te hian silai machine gun le rocket mangin an kap masa ni na soya hei wang hian an F-16 rual an thlo chhuwa tira Cambodia sipai infrastructure laka beipuan thlak ni in a soi target hi Chong An Ma Pass area Cambodia armed supporting position an bei ni in Thailand lam chuan an soya hei hi target sang artillery mortar launcher te chutiang manga Cambodia an ron chet masak wang ni in Thailand chuan an soi ani Cambodia chuan heng puna te hi adik lo ni an nol thunga Thailand le Cambodia te pani hian thiam zo ka anin chalton ve a thiam lo zo ka anin puton ve bok shetur poimo tak chu he buena hi US President Donald Trump thu pe gangin state pani ten inremna ruam manna khan siamania tarif sang tak kalpuya voduna tarif sang tak an machon ngam lo wang khan lo thei lovin in dona kha heram pani hian an ti top pha ka Donald Trump diplomacy pakhatani aruam manna a strategy pakhatani July sanele somni panga a buena khami chok thu ta khan President US President Donald Trump chuan thuk takena in rol ngala Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul le Cambodia Prime Minister Hun Manet te phone call in a bevea Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul le Cambodia Prime Minister Hun Manet te phone call in a bia July ni somni pariat in ka haya nei tir hani ka deal te an siam dun boka hemi him hangtang kain Donald Trump chuan de-escalation dang US trade incentive ne na thun zoma chungjinga chuan reciprocal trade agreement le tariff trade te potel nge ni kha inka hai nei ani nu hian October sanele somni panga khan Thailand le Cambodia ram hruai tu te chuan Malaysia khopui Kuala Lumpur a remna thuthlung an zia ka he an in remna hi Saudi Asia tan ni poimo takani ti khan soi ani bokani kha in remna kalpui me ka khan Saudi Asia ram pani te hian ramri buai me ka tanga anral thuam te nuk chuaka la chuak turin anin rem ve a film khur taka kalpui ani thainan interim observer team din rem ti boka
humanitarian demining le ramri khamfelani theina turin unexploited ordnance UXO paichona tur ruah manna bik te po an poma ramri chin chena omlo zongjong aya temporary boundary marker da an tiam bokani Trump historic le monumental achievement ti in he anin remna hi a fak khop maya Kuala Lumpur Peace Accord ti in Trump chuan a hminga thlak sak bokani ase mithiam te chuan ramri buaina chin feldan kim chang a in hun engemaw chen chol leilok na chho ni an soya diktak chuan declaration an zia hnu loka khi a om le thana Cambodia chuan Trump chu Nobel Peace Prize dong tura an nominate lain Thailand official te chuan remna kong mai ti in an ngei tha chung lama in remna tak tak a om loin bilateral resolution chu an ngei mo hle Thailand chuan he in remna hi Kuala Lumpur Peace Accord ti in an pom du lova he Trump na arot khani chuan Thailand le Cambodia Prime Minister ten Kuala Lumpur a anin hmuna an hmu chuate joint declaration ti in soizok khan du ani deal ziani atangani engemaw zat hnuwa thil thleng then khata chuan buaina om chho tran le a Thailand in Cambodia in landmine thar an phum ni in an pu a ra pu bom chil pu bom ramria an kam thar ani tin an pu a lamasa khan landmine in Thailand sipai pali a hliam nge ani Thailand Prime Minister Charvikarul chuan he in remna hi ati top le ta ani kha thuthung siam te hi thlani potling lova Tramana remna thuthlunga soilar em chungchanga omzi thui anei talo viau mai Kuala Lumpur in remna azwa hian social media platform Truth Social a Trump chuan President of Peace ti in Kuala Lumpur in remna siamani khan social media platform a Trump chuan President of Peace ti in a intar chuaka thlariat chungin indona parit ati top thu Trump chuan a soi ani kha Israel le Iran ate Israel Hamas chungchanga te Israel Iran Pakistan India Rwanda le Democratic Republic of Congo te Thailand Cambodia te Armenia le Azerbaijan te Egypt le Ethiopia te Serbia le Kosovo indona te Trump chuan ati top ni ina soi ani Trump an remna ruam manna asiam te hian ma son na hanayem Trump an indona paret ati top to nia soi zinga hian Thailand le Cambodia buaina chuak le mek po hi tela heti lai hian India chuan me sang hele somni panga a Indo Pakistan buaina Trump a in rol nia soi chu na taken an hnola India chuan kha ado dala du lo viau vane kha Operation Sindur khan nili chung zet India khan kalpuin Pakistan nen khan nili chung or takin indonan kalpui a reilo na wangin a hau taka bohro ka so sang man via vane kha nuclear ral thuam pani in kara indona chu khovel hlo ron le khovel tiral tri tu kha ani khovel kha tiral tri man ani kha meni som khan Trump chuan social media Washington in media in biakna janrei taka nei nuaram pani te hian full and immediate ceasefire nei anrem ti ni khana soi October thla khan heng thu te hi soinon lein India le Pakistan chu en ula tuna hian inremna an nei to ni ti in Trump chuan a soya thlona pasari ka thla ka ni nuclear power nei ram pani in kara in dona chu ti to pani kathu soi dik tak chu hein muzela ni ma se adik zia po pholan in om zela ni ti in Trump khan in chuang takin Pakistan India nile chung in do top chungchanga khan amalak na ni na soi Pakistan hian in dona Trump na ti top nia soi chu an pompui an thlopa Nobel Peace Prize dong turin Pakistan hian Trump an nominate bokani India chuan third party enroll na engma an pom lo ni an soi thunga ni kha chuan in ka hai ti top hiram pania Director General of Military Operation DGMO malakna in biakna atanga siamani ti chu India din na ani chuba ka Trump na achuan em Israel le Hamas in kara remna siam tura malakna hinia Gaza indona ti top tu a Trump chona in puang felle der to kumsane le somni panga September thla kan Trump hian October sane le somni pathuma tanga kumni chung zet indona lo om to na Gaza indona ti top tumna atan point somni aduang chuaka ruam manna ka siama pholanga he ruam manna hian in ka hai nayanianga mitang in thlengte tin miman in thleng tonte Gaza sipai om to lo na turam malakte International Force angchi sarkar sang sanga tanga sipai the khom Gaza a remna atana da lute
khang te po kha ro man na zinga kha na tela Trump chuan kha memorable and everlasting peace ti kha na soi nge ni October ni kwa sa ni somni panga kha ni Israel le Hamas te chuan thuthlungan ziaka Egypt Sam el Sheikha thuthlungan ziaka hewang hen October ni soma tang khan in ka hai kha nei tana nia mitang te pon in thlenga first phase surei tak buena engmo omchung kha nan zo fel langa ngai ania maro chu tuna hian Hamas te ani Israel mi le sa anman boral to thon kim lo an la nei nia soi hani tuna hian phase 2 a chuang chuak to turan nia phase 2 ata na ro man na ta soi ho le me kani mase December san le somni panga a Al Jazeera in report ati chua chuan drama ruam man na in ka ha ya thlen nuwa in beina sang in ka hai bo cheta wanga in chan le ton na thlenga Palestinian zathum som nga le parukan thi to ni in a chuta apumpuya indo kumni chung hian mi sing sari chuang thi to ngin soi ani bokani Israel le Iran indona ti top chungchanga khan soi ne wom boka zuni somni pathum kan Trump chuan heti hian a posa official takin Iran chuan ceasefire akal puita darkar somni palia chuan official en ani anga tiang chuan indona chuti to pani ang ti khan alo post to bokani Israel le Iran inkaran ni som pani chung o indona kha operation midnight hammer Israel in akal pui awanga indona om kha Trump chuan ama malak na nga ti to pani thu asoi ani ka US nuclear facility te bom manga an chut nuwa Iran khan in ka hai ka pom thei ta chawani Trump chuan Rwanda le Democratic Republic of Congo in dawna chu ati top ni na soiboka kumtir lama Rwanda thlop M23 helpolina DR Congo khochak lama mineral tamna hmun an thunun nuwa rampani te inkara reitak in chaltawna inka na hiala chuaka June sanil somni panga khan Trump administration official te chuan White House a Rwanda le DRC foreign minister tenen remna thuthlung hanziaka Trump chuan mi tu point he in dona rap thlak berjinga mi ti to pani hi lomoman ti karing an fak karing ani US in hebela mineral resource amu theina turang chi economic incentive te chuangai poimo hle ni na soi hemin hu hian DRC president Felix Tshisekedi le Rwanda president Paul Kagame te inkara US biagram na thoktu te awang te pon inrem na kha zia anita Africa tan chuan kha niro pui takani ti in US president Trump chuan soi nge ni kha masa December nili inkhom nei atranga darkar enga moza chungin indona achuak le South Kivu province a DRC sipaitele M23 helpol inkara buena achuak chunjom le civil mi anthile ngal phuka mundanga po buena chu kangkaya dan bo chetona anin pu dan bo che anin pu ton bokani chuti lai chuan Donald Trump chuan Egypt le Ethiopia indona ati top ne na soimboka mase hi indona om tak lo nia soenia Nile luya Ethiopian Grand Ethiopian Renaissance dam chungchanga buena om ti rena buena ti mina ni na langzoka Trump chuan Egypt ni ila chuan Nile lui hi kaduang ati June ni somni pasari khan Serbia Kosovo hian hetilai hian Trump chuan Serbia le Kosovo buena po irchuak le America ni hi kabeng dai tin Trump chuan soibokani katiang khan khovel mun sang continent sang indona mun pariata mi Trump chuan ati top ni na in soya mara chu hanjir chian tak chuan top fam kimchi alote buena chuak le te po an ninuala ni kha ole khati china kan handu to kanga khovel thil theng tharte he isa zote channel a hian kan hanti chuak thina in longa chang zel don nia